Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laglagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras amin papagayam. Sakmay na makablaawan da Edward, Leslie, can Briggs ti Middle Raquari, Baguio City. Kastamet kada Robert Ariota ti Hawaii from Aubrey Ariota. Gary J. Maguliano, Ornelia Maguliano, Ray Madulay family. Ken karagitisuki tayo adimang liway nga-comment iti amin nga uploads tayo. Kas kada Al and Kathleen Umayas, Two Tired Adventure or Pardsmart. Florenda Kimpaoy, Leonora Bautista, Corazon Gasmin, Emelda Cabang, Leonida Bagalya, ken kada kayo aminen papagayan. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Agnganga kaita, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Don Boyet, bigbigat ngem nakauldag kamanditan. Paborito dak samet nga anak nanang, tasang kapansindak. Kasanon, no didak makitan. Nasaysaya at pa'y tikastan ngem daytar aramidem. Nakauli magkak ditoy. Adaman basol kaon, ay unay daytan. Apay no agkuti-kuti ka mat. Nanang may. Ngala, agpatukar kayo nga ron diti discount, agkuti-kuti no isuti kurso na daya. Langgong ka tao, piluso po. Awan pa'y pakabang-aran kun kang anak. Nanang, sa anak pala nakaturog, nabangungot akon ka na kayo. Anya? Siyak ti mabangungot kun ka, loko. Unay daytan kaka. Napananmanan niya apo baknang. Asinaw. Tay anak mo adon Ada dita, anak ka uldag. Awan may, baon nagkumamang simpa ka nagtikay kayo ngagkaiwara di tarubaya. No awan dita, nagbalog manun Nagalas na jaya na tao. Awan asaham, uno pang namnamaam iti dayja tao. Nagdakla na karnay. Apeng awan pa kay ranudan kinakwana. Ay, masda awak. Agngangan to dayjay iti udi na. Talaga Awan na tama ti panagnak-nakim na. Asino nga taaya ti imalaan na. Sana siyak. Ada sana siya. Disiplina am ngamin Kaya't masawan, malmalawag, aging gatyang nakam. Ilailayat ko pala ti pagmalok akat inunaan na kaon. Sabay am apanawan ti mang disiplina ti laglag at taaw. Just kikit day. Nakaluto kayo mo sila. Kalkalpas ko naglaba. Jak amua, no dan naluto. Uran gusto ko mahamot aramidam po yan. Tiaglutaw. Ni tatang mat. Kat no kasangsangput ko. Nagapo ka iti opisina mo no iti negosyam. Ni tatang. Amo yung awan trabaho. Madlagayam.
Nga magkararuar ka ako namlano ada negosyo man nakadakdakal. Ay na, mapan makibarbarkada kas ka nagbarbartok dayta. Isulat am muna. Oh, imbag pa'y kanina na nga, mamug to. Ay na, buyet, anak, laklakayan kan. Binatemutan na tabagbagem. Agnakam kamutan agbirok kay ti panggedam. Tarumigat arumigat ti biag. Narigat ti agnganga. Iti udi na. Nagkunamot ngagngangaak. Ikaam ko ating iwat ka. Amam barok. Kaya rigam ni Juan Tamad. Nga agidda iti ulnas nga batog na iti kayaw. Nga da prutas na. Kat urayan na latan nga agtinag. Tibo nga day ta kayaw. Nga men. Masadot nga umuli. Amapan agpuros iti day ta. Nyamot ka, di pa kinaigan na kanyak na ito. Dakil ati pa kay naigan na iti kinasadot mo. Una na ito na. Amom, ni Juan Tamad, gaputat tamad, inuray na, ti panagtinag ti bunga, ngamawan na uray na. Kasta kamot, no di ka agkirin ngagtrabaho, awan ti mauray mo akwarta, wano kanam. Nagadulita pakipanganak. Ay kat, pakanunda ka pa'y mo't iti dramo, ngamiti sumarunaw, dumlaw danton kat aglumeng da, nilumengan da kan. Ganituloy ko Anya nga tinauray ni Juan Tamad, nabanistak. Rugit ti bilit. Hostaw, munay daytan ka. Isu ati mauray mong tumat kat rugit tulaangan ti mabalin mo ngay paunag. No di ka latag nakam, jaski ka. Lakay, baunang mamut ni Buyet nagdigaws. Unay daytan ka. Apay, kasadot na pa yan, ultimo agdigaws. Nasa umon. Apay, ubing abasay. Unay daytan na tao, lalabas. Isu nga rod ako nakadisiplinaam. No ko na makabilag, siyak at kabilan na. Laggong at talaga day ta tao. Nada dito'y balay, day ta lagil ilad ti muna. Inton rimwar, day ta makibarbarkada kan umin-inom ti muna. Ibagam ka ni sila, tadinan ilakam na aglutaw. No sumangpat, lamot, ti sapulan na, jabluki day. No makaluton ni sila, mangantay amin ay, ibusin tayaw ti makan. Iti kasta, suruin naman ti aglutaw. Dugyat at taaw. Manong, aginaw ka mamutan nabanugak ang nagdaldalos. Inton malumoy na tamay nawan. Mangantayin tupay mo. Madia, manayunan tumanen kat umado ti mainawan. Nagrugi takit kitaan di talababo no nagado ti mainawan. O, di bukit kitaan. Anya? Unay daytan kaka. Inawam kit din manong. Masadutak. Anya lang arod nga ti kagagat mo. Mangan kan maturog. Nasa umon. Di already ka mangan nga rod no kastamot laang. Anya? Imbag pa di baboy. Tauray saan nga agluto kan aginaw. Mangan kan maturog laang nga mailakon to. Si Kangay. Uray ipadawat da ka awan ti mangayat kan kamanong. Anya? Nagdang kamot ng sila? Panawan nakman ito, tapno makinanak. Anya? Si Kangawan ar-aramidon na taginana. Da kami anabambanog kat di pa'y makainana. Unay daytan kaka. Kasanulangan ni Manong no awan tayon ton. Ay kat, nga. Anya pa ingay. Sadot to mga men, di pa'y manggod. Kasadot na nga raw. Uray kumano tumulong aglabakan aginaw, kas kadagdalos. Ay na sila. Kasadot nanto pa adigusan ti bagina. Natantukid din aglaba, kas kadagin na ti bagbagam. Mangibabain mo ni Manong, apay akasta? Unak nga roday, agnakam tao, inton agngangan. Unay daytan kaka. Pangawan makan. Awan ti may luto, tawan ti may gatang iti luto. Kakayo nga, nangan kayon.
Awan nga rod ti makanan. Rumarak mo lang araw, tayo nakibirok tingiwat ko. Agawid kang to adagaws, no makapangan ka, tap no makainana ka, kat mapan ka agtrabaho inton bigat. Agsapsapol ti barangay, ti agdalo si ti igid ti kalsada. Ay, urawan. Na kayon, timampa nagdalos, no kaya tiyo? Anya? Asinaw ti masapol mo, buyet. Ni gayam ko gari, Lola. Apay jay apok adigare. Mangan kami Lola. Saan mo nga wisan ang mga itiruar, tananganan dito balay. Mangan gaya man. Sakat saan ba? Ay ka, ingkalat ang mga na, sa kantog subli dito. Lola, makipanganak man. Ha? Maditikas sa barok. Umay dumayaw, tapno makipanganlaang. Kano nagginaamin ang tigagatangan. Awanan tinalaka, wano libre. Bagas langan ka 50 singgaw. Nagninamatan ti karni ti baboy kada manok kan amin aan. Ultimo tuyo kan asin, kada sibuyas. Stop it, Lola. Stop. Don't talk. Makaranglang. Ring account. Ay, buyat. No, ngiwat mo lang ti iberberok mo. Rikli ka mo ti apo kadigare. Ang mga dumakaran pa ikan ka. Apay, di na kabagbagaan na giti, naganakin ka. Ano siya, jaklaki di kayat, mapan makipangpangan japok di na. Kababain launay, kinapos ko ti rupa na ta. Lola, busan kayo. Saan kayo namang pabain? Ibagailatan nga wanan di makanan. Ano ti makan may? Ngam, jak kayat nagipadawat iti tao, asado lang arudan artik pay. Wala dito nagaka. Jak to man lang umadituin balay ti imot. Ay, langgong ka! Berne, umayak man. Apo! Amin ba't na papanakabalay tigayam ko kat awan tao. Meron na lalaki din na nagigindan ng awan. Sapay mabisira ko. Magawid ak malangan. Tagbiro ka kiti palutok ka ni kabagis ko sila. Di kan sa makaaw-awat buyet. Awan ti mailuto ho ta awan aminen. Awan pa yun ti kwarta nga igatang. Kurang mo ngamin ti masapsapulan ta amayaw. Kastamot kin ni Sheila. Iso at tumulong ka mamat ngagtrabaho Dahil tala ti bagbakayo. Agbisinon ti tao. Iso nga umalastra ka mutan ngagtrabaho. Saan ka mang namnama iti pada matao. Agila ko ak malangan iti gamit iti balay. Tapno dapangkaan kan pangbarkada. Iti kasta, didak diklikan ang iti barkada. Dumngeg kamot iti pamagbagak, buyet barok. Awan ano kastamlatan. Agngangakan to ko na manan. Makadlaw ako na. Amin kayo matan kat imot. Imutan dak. Sa burakak man lang namin na maburak dito. Ikanyo ay tiya pagnakman na. Mabuteng kami mo't kinilakay, tamang ano da kami ti kabilan na kapidwa. Di kayat ko sa wil kapidwa. Umay kay amin na nagyan diti balay. Ta kita man tila inday nga anak yun. Mayan yung agbisin. Tapno isaut nanton tiyag trabaho. Ngam no panoy yan yulatan. Awan na saya ta pagtungpalan na. Hanggang kababain samot kang kakapidwa. Awan kanduak nitoy. Na kayo nati kanduak no kaya tiyo. Tapno mo makasorsoro ti anak yo. Alakat, nasaya at mo ti panggap kan mutibom kapidwa.
Iso padason mi man nga ro da panawan ni Buyet, bareng agnakam. Walungal dawan nga wanda nanang, tatang, kan sila kabsat ko. Talaga pinanawan na kon. Mas tawak ba't kin kaboyet? Nagdaklan ka karuningam awan bayam mo matrabaho. Inkag pala dita, wano agaik, wano balseg, tapno tang danam na ka. Pagkakapsudak nga raw. Tsak pa'y kat mga manganay. Kan imutan dakmutan na iti gagayim ka. Narigat mat ngamin no, masa kalatan iti daw-dawat wano makikakaan. Bak nang topay kat agtrabaho. Dantani di dapain matorog wano ginana, sikanto lagi dahin. Wala, matay kay tirigat. Uray talaga makipanganak gayam. Marigatan ako na iti sakit ti tiyan, ulaw. Awana, mangkit ka ro kahit mo. Apay nga amin mat na gagayim ko kat imutan na ka. Damaagam ni tabagimuan. Tanay, may storbo akon. Ano ba iti trabaho? Pakanan na kong gayam. No, pumigsaag kat tulungan ka ka na iti trabaho. Kan manggidak taon. Ikarik na ito. Sige, nakon. Pinanawan laklatan. Awanan, di mamati ka niya. Mangurit ako no kastulatan. Idak dito yan. Tama ulaw ako. Adda tayo dito sa ospital, Barok. Anya ngay, anak ko. Sabihin tayang ko. Ospital. Inda nunda kada kami. Ana idasay ka iti kalsada. Iso napanda kay narayat adagos. Sapay awan makukwarta. Amummo day ta. Amok a pinapasandak. Nanang. Amok a kahit da kapag nakman. Maawatan kayo. Narit nagtirigat kat. Talaga nagrigat. Talaga narigat te rigat. Isungag nakam kanwan. Awan tinalaka narigat. Unay daytan kaka. Rigat nga raw. Alangan mo, analaka ti agrigat. Tata, anak, tumulong ako na manggad. Taplusan tayo may busan. Orayem pay lang amin alasatem tirigat. O anya ngay ita. Nga. Santong nana, ikarik nagtrabaho taon. Apama nagpumigsa. Adagan ka day ta anak ko. Dwala ang mataba nagkidi ati pagpilyam. Trabaho, wano nga. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritan na napauluan. Agnganga kaita. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.